Grobnica cara Dušana u njegovoj zadužbini manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena bila je jedinstvena u našoj istoriji. Ni jedan srpski vladar pre ni nakon njega nije sahranjen na takav način. Položen je u sarkofag od modrikastog i višnjikastog mermera, na kome se nalazila njegova figura u ležećem položaju. Ta predstava vezana je za drevno načelo hrišćanskih careva, da je lik Hristov kao nebeskog cara pratio lik cara kao njegove slike na zemlji. Ti živiš ovde dole kao živa pokretna statua cara odozgo. Kao živa ikona Hristova, zahtevano je da car mora da bude savršen, kako bi ispunio smisao ogledala Pantokratora. U manastiru Lesnovo, car Dušan je predstavljen neobično, ima moć gore da gleda, očima pokazuje najčistije sagledavanje božanstvene svetlosti i istovremeno prima božansko sijanje. Takva mermerna predstava vladara prati dvostrukost njegovog tela, propadljivo, zemaljsko i ono nepropadljivo, večno, telo miropomazano, hristoliko.